Prvo da vam se zahvalim za 1530 pregleda mom prvom klipu, od toga 72 sviđanja, lajkova i 7 dislajkova, pušite mi kurac za ovo 7. Bio jedan glup komentar od Snoop Pain Fool, koliko ti zubi imaš? Vidi jedan te usta, si pod konac, malo tjebam. O čemu danas pričat neću, o nečem već odgovarat na ova jebena pitanja koja sam postavio prije 17 mjeseca, nisam govorio. Evo, stani matru, isto. Ajde, Cerč, koliko vremena se baviš tetoviranjem? Oko godinu dana. Paul Amber Steker Janović, už snim kako tetoviraš nekog? Da, hoću. Nerm Avdić, kako si došao na ideju da snimaš ko Amir bili i 13.000 srca? Pa eto, gledao sam i šta ja znam. Mnogi se javljali, pitali što ne snimaš i ti se lud, pa evo ja pravim se degim. Izmišljam toplu vodu. Majer Paočić, kako se odlučio da snimaš klip? Lijep uzeo kameru, podupirače, podupro Janam, 2 dozdovu i evo, pravim se stoka. Kalavić Vladimir, hoćemo li vidjeti čuvenu tavicu u klipu? To samo one znaju. Esmin Sadković, šta ima? Nema, brate, ništa. Azra Dugalić, kako do živi kući skopa? Pa ako ti je podaleko kuća, lijepo dođeš ko Švabe, noćiš ko Švabe i Švabo te sutra dođe kući, znaš. Jasmin Hašć, koji ti je najbolji vloger i zašto? A najbolji mi je Billy, zato što je lud lik i lud i nema treći. On je pokretač ove revolucije. Svaka čast manje. Dino Efendić, zašto nadimak Švabo? Upališ film rane i pogledaš, eto tako si mi dala, šta ja znam, zašto, ali eto. Senat Konce, Kurbašić, pričaj šta o Srebrenici maršu mira. Ako o tome budim priču, uzet ću ovaj asfalt i za peočka kroz ovi penđer s kamerom i se svime odavati sa zvukniti. Tark Begunč, pričaj o neku stvar što voliš Parizer, pa trenutno sam usvađen s frižderom, tako da ne mogu stupiti kontakt s Parizerom, kad se odljuti, eto. Ima još neki pitanja, stani. Mina Bešć, ja hoću pozdrav srce stare ljubavi. Nema pozdrava jer sam me izbrisala iz prijatelja, si sve jedna. Neha Mustavić, sine, pričaš kako je Željo dobio tramvaj, nisam upućen o tome, stvarno nisam upućen. Darko Lučić, ili prijedlog mi pišemo viceve, ti biraš najbolji. A dobro, nije to neka furka sad, ali ovo drugo je dobro postavio. Zašto zbog ljubavi činimo svakakve stvari? Šta ja znam, nisam imao nikakve iskustva, pa previše u ljubavi, jer naravno i ovo je jedina moja ljubav. Evo, vidite, ona me nije nikad izdala, osim kad nema struje. Zašto zbog ljubavi činimo svakakve stvari? Zato što smo mi jebeni degeni, znaš, jer mi kad preknemo s curom, inače 90% u nas pedera, odemo curi i molimo za oprost, ona se na koje kona odjebi onu i onda poslije kad lik vidi da ispod fliča, naravno, tunjo, okrene se lik i ode i onda ona ko I hate you. Šta plačeš? Što plačeš, mati, jebem se. Eto, to vam nije nikako nije mi nikako jasna stvar, pa mi objasnite. Tarik Begonić, mi dajemo smiješne klipove i prezentuješ u video čiji je najbolji, njegov uzmaš. Sutra. Šta u Esmir, ne znam dobro čirilicu, nisam informisan. Tema prvi seks, ja mislim da će to biti sljedeća tema. To je prvi spoj sa djevojkom, kako je izgledao, to je postavio Sandra Šoblić. O tome ćemo posebno. Evo, ima još jedan unikat. Kad planiraš prestati snimati?
Nikad, kada me vidite u sanduku, eto tačan, ne. I ponavljam, ovo ne snimam da bi bio na jebenom TV-u i u jebenim novinama, već tek toliko da nasmijem raju, šta ja znam, nekom popravim dan kad je sjeban i tako dalje. I bila je jedna djevojčica koja mi je danas izvukla živce, kako se ja trebam liječiti, kako sam lud, provaljujem se. Djevojčice, sigurno me gledaš sad. Puši kurac i misli da je tulipan. Jesi čula? Ja, ako sam nafuram, lijepo uzmiješ blog, ima Amir, ima Billy, ima Vlog, ima i Benja, YouTube, Gasto, Bog, Ala, Krkani, neki momak iz Žvinica, ne znam, ne moraš me gledati, boli me kurac. Nek ima 10 ljudi kako treba, ja zadovoljno. Harsan Habović, još snim danas. Evo, snimam. Pozdrav za Harsa Habovića i Muhameda Švabu Nukića. Stavim gdje sam zapeo. Emi Matičević, on je vlog, poznat koji je vlog, kačemo malo kod Boži. Brate, šta ja nam konto sam otići sljedeće sedmice, možda kad ozdravim malo, viš da sinoć sam se razbio ko jebena pička sa motora, viš izgreban sam sav, malo sam, ovdje se poderu, vidiš, da ne pokazujem noge i ostalo, vidiš, razumiješ. Tako da ćemo se čuti, ostavim broj, šta ja znam, ima li još sačekaj? Nema, eto. To je to, samo sam htio da se javim, nisam mogu, iskreno, jebavala me kamera, nisam mogu snimit, imao sam neke komplikacije s režijom, kontaž. Toliko od mene i sljedeća tema će sigurno biti moj prvi seks. Zašto ne snimam svaki dan ili svaki drugi dan klip? Neću da vam dokočim za sedmicu dana. Znači, u sedmici ide jedan, eventualno 2 klipa. Tek toliko. Ne mogu se sjetiti sad koga trebam pozdraviti, nemojte se ljutiti. Vidimo se i čujemo se u sljedećem klipu.